هون گداریا رادیو ریتزش موسکوی دکن سلاف او دما بخیر گدارین دلال رادیو ریتزون کارو ببین تور اینترنت بوی ناو نشانی مالپرا ریتزه نقطه کم ایرو شمیه چاری آداریه گداریا دنگو بحثن گرینگ این به هفته بکن کوملگه خانه سوری یا شنگولی نوبرو لشکرین روش و یکی نوین برخدان شنگولی یه نل سرپیکی که دا شر و پیف چون درکت شویدن اجبر چوین و پیشمرگین رو جوال هرمی آلوزی هبیه لی ایرو دانسی به پیشمرگین خواستی بکه به خانه سوری لی هزین یه بشی تقلبون کرنه و انجامی دا پیف چون درکتیه تنجامی دا چهار پیشمرگین لشکر روش بریندار بونه و شروانه که یه بشی جیان خوش دست دایه و سسیجی بریندار بونه دو هزه که لشکر روش آنگو پیشمرگین روژوا سرسینوری نوبرو باشوری کردستانی و روژوای کردستانی هاتو بو جی کرن فرمانداره که پیشمرگین روژوا پشتی چوین و یکمین هزوان و بجیبون وان سنونی راگیان دبو و هزه که نزیکی پارتی کارکرین کردستانی جوان خواستی کش دورین درکهود لیبلی وان اف دخواست رد کریه فرمانداری پیشمرگی گوت آرمان جوان تنی اویه که کش بو پراستن و سینور الوان نوچه بجی ببن و دیار کر که تو آرمان جو که وان جبو روبروبون تو هزه که نینه فرمانداری هزین پیشمرگی شنگالی قاسم شش و جی راگیان که وان برپرسین پیشمرگی و شروان دی بشی راخوینه و نها شر و پیفچون سکنیه قاسم شش و گوت هر دو آلی جی نخوزن شری براکو جی چه ببه هیویدارن که شر نابه و بطایبتی جی او نخوزن شنگالی شر در بکوه جبر شر و پیفچون نوبرو لشکرین روش و یکینان برخدان شنگالی دی خلق کمگه خانه سوری ترون جای شنگالی فرمانداریا یکینان برخدان شنگالی و یکینان نجنین شنگالی جی دخینی که دیار کرد روژا دو دی آداری کم ببناوی پیشمرگین روژوا کب سر پیدکینه هفدان بکوه خانه سوری وقتی کتی زانین خانه سور داویا پاییز 2014 دا شالی هزین پیکیکی واش چتین دایشی هاته پاقش کرن و آزاد کرن جوی روژی حتی نه هزین وان لور جیبونه فرمانداری یکینان برخدان شنگالی و یکینان نجنین شنگالی دخیان که او یک هفدانه کی پرووکاسیونه و آرمانچ دستوردان وان لحفخستن یکینان از دین شنگالیه دخیانی دا هروا هات گوتن ام وکه هزین یه بشه و یه جشه آلیگرن بیه کنه که تو آلوزیک رو نده دوی بلزگینی او هز پاشوا بکشن و شریمی ما درب کبن بردف که وزارت پیشمرگه دخیانی خدا اشکره کرد ام دور دا رادگینن که هزین پیشمرگه این کردستانی نافخاک و کردستانی آزاده و الکو داری بخوازه دکاره هزین خوابه که تفگری یا جی بجی بکه جبوی جی دستورش تو کسان برناگره دخیانی دا هاته گوتن پیشمرگه ارکی خواه یه پاراستن کردستانی بجیتنه تو داخوازه که وان یه شرط نینه و هروا نخوازن حریمی دا شرط و پیفچونک جی درب کنه پیشمی هزه که مزن یا 500 کسی یا پیشمرگین روژوا سرسینوری روژوای کردستانی هاتن بجی کرن الگور آگاهی و افهیس پیشتر سینوری خانه سور یا سردور شنگالی یا باشوری کردستانی و نزیکی سینوری روژوای کردستانی هاتو بوبجی کرن پیشمرگین روژوای کردستانی اشکره کرن جبو پاراستن باشوری کردستانی و روژوای روی داری بجی بونه هات را گیاندن که هزه که دن یا لشکرین روش پیشمرگین روژوا گیشت سینوری باجاری سنونی باجاروکی سنونی سر بناوچه شنگالی یا باشوری کردستانیه لهری مبتوی هزین پیشمرگین روژوا هزین یه بشه و پیشمرگین ازدیخانی جیانه و دخواز آرامیش آلیان کرد روز شمی 25 سوات شهر موسول دا جبر تقین بمبه که ودایی روزنامه‌وان جهاتی یا روداوی شیفا گردید دما قداندن کاری خواه پروفسیونالی شهید بو و بیناگر یونیس مصطفی بریندار بو شیفا گردی یک کادرون هری شرزه و جهاتی ین طور میدیای یا روداوی بو دست پیکا دمزراندن تلویزیون روداوی و سترکه که گش یا اکران روداوی و میدیا کردی بو شهید بونا شیفا گردی بندایی که مزن بو شیفا نتنی جمال بیتا خودشو لی اف شپشتا ملتشو مرنا بی وقت و پر خدر بو وان روزان هجمان که زیده یا پیام سرساخی پیشکشی طور میدیای یا روداوی و مالبت شهید شیفا گردی هاتن کرن و هزاران کسی بجداری تشینا ویدا کرن سرکومر و جگری سرکومر ین عراقی سروک ریم کردستانی جگری سروک پارلمانتوی عراقی سروک و جگری سروک پارلمانتوی کردستانی سرک وزیر عراقی سروک و جگری سرک وزیر ریم کردستانی وزارت بروانیا عراقی وزارت پیشمرگه شورمندن انجمن آسایش ریم کردستانی نونری سروک آمریکا ده پیبانیا دجی دایش دا بایلوس و کنسولن ولاتان بغداد و هولیری سروک و سکرتار و سکرتاتی پارتی سیاسی کردستانی و
Irakê fermangeh pîvendiyên derve û nûnertiyên hikûmeta Herêma Kurdistanê yên li derve parêzger û encûmanên parêzgerên Herêma Kurdistanê hervo gelek ajansên cîhanî yên nûçeyan saziyên medya û televizyonên Kurdistanê û televizyonên Erebî û cîhanî rêxistinên rojnamewanî yên Kurdistanî, Iraqî û cîhanî hejmareke mezin ya rojnamewanan û revşenbîran ji hemû perçeyên Kurdistanê û diyasporyayê peyamên sersaxiyê pêşkêşî tora medyayê ya Rûdawê û malbeta şahîd şîfa gerdî kirin. Cinyaza rojnamevan şîfa gerdî 25 Sivatê li navçeyê Pîrmamê ya Hewlêrê hat veşartin. Roja yekşemî 26 Sivatê merasîma rahmetî şîfa gerdî li navçeyê Pîrmamê birêva çû. Şîfa Zikrî İbrahîm şîfa gerdî nas kiriye. Yekê tîrmeyê 1986 salê koçberiyê li bajarokê Zêve yê Urmê Rojhilatê Kurdistanê ji dayîk bûye. 2006 salê peymangeha teknîkî beşê kompûter bi dawî kir. Sala 2013 beşê ragiyandinê Kolêca Adab ya Zanîngehê Selaheddîn dawî kir. Sala 2007 heta 2010 gelkarê rojnamewanî karê mamostatiyê dikir û ji sala 2006 dest bi karê ragiyandinê kiriye. Destpêka damezrandina tora medyayê ya Rûdawê weke sterkeke diyar li ser ekrana Rûdawê hate xuyakirin. Ji destpêka operasyona Musilê bernameya Fox Musil pêşkêş dikir. Hevdê cotmeyê sala 2016 da sîfa û çend hevkarê xwe dest bi amedekirina û pêşkêşkirina vê bernameya taybet derbarê şerê Musilê da kirin. Rahmetî şîfa gerdî 325 bernameya Fokus Musil pêşkêş kiribû. Facebookê jî ji bo rojnamevana Rûdawê şîfa gerdî ya ku li Musilê şahîd bû peyama sersaxiyê şand. Nexweşxaneyeke sektora taybet ya li paytexta Herêma Kurdistanê bajarê Hewlêrê ji bo rêzgirtina şahîda rojnamevan şîfa gerdî navê vê bû nexweşxaneya şahîd şîfa taybet ya şîfa tê guherandin. Roja yekşemî 26 Sivatê Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî serdana bajarê Stenbolê kir. Serok Barzanî firokexaneya Atatürk Stenbolê ji alî rayederên Wezareta Derve yê Tirkiyeyê ve hat pêşwezî kirin. Pêşweziya Barzanî da cudatir ji seredanên wî yên berê yên bo Tirkiyê, ala Kurdistanê li keleka ala Tirkiyê û ala Iraqê ser awaya firokexaneya Atatürk Stenbolê hat daliqandin. Piştre Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li koşka Mabîn pişt deriyên girtî û dûr ji çavên kamerayan civiyan. Seredana wî cariya Barzanî da Serokê Dîwana Seroketiya Herêma Kurdistanê Fuad Husên û berdevkî hikûmeta Herêma Kurdistanê Sefîn Dizeyî jî pêra bûn. Piştî civîna Erdogan ra Barzanî li paytexta Tirkiye bajarê Enqerê serokwezîrê wî welatî Binalî Yıldırım ra hevdîtinekî pêk anî. Barzanî duxênîkê taybet da ji Rûdawê ra ragiyand. Civîna wî ya bi Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ra gelek baş bûye û wan derbarê hemû mijaran da gotûbêj kiriye û ev ji civînan razî. El gorî agayiyan di seredina Serok Barzanî li Tirkiyeyê da rewşa rojhilata navîn bi gîştî aloziya Sûriyê têkoşîna li dijî terorê û teklîn aborî navbera her du aliyan da hatine gotûbêj kirin. Piştî bi dawî hatina civîna Erdogan û Yıldırım ra Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî digel hevserokê şaredarê bajarê mezin yê Mêrdînê yê berê Ahmed Türk ra civiya. Beriya civînê Ahmed Türk gotibû ev dixwazin serdana Barzanî bikin û nêrînên wî yên derbarê rewşa rojhilata navîn da bizanibin. Ahmed Türk dakivşê armanca me ev ku ji bo aşitî gavekê nû bê avîtin. Îro hevserok parlamenter û gelek hevserokê di şaredariyên me zîndanan dane. Siyaseta îro tê meşandin hem ji bo gelê me û hem ji bo gelê Tirk gelek xirab e. Her diçe astengî û alozî zîdetir dibin. Serokê Dîwana Seroketiya Herêma Kurdistanê Fuad Husên divê derbarê da got tevdîtinê da çend pirsên cida hatin gotûbêjkirin ji wan jî rewşa niha û pirsa azadkirina hevserokê dibe Selaheddîn Demirtaş bûn. Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî çarşemê yekê Adarê Selaheddînê pêşweziya cigirî birêveberê gîştê yê beşa rojhilata navîn li Wezareta Derveyê Rûsya Valeriy Alşuvayev baylozê Rûsyê li Iraqê Maksim Maksimov konsolê gîştê yê Rûsya li Hewlêr Viktor Simakov û şandekî şirketa Gazproma Rûsî kir. Tevdîtinê da şanda Rûsî dixiyand ku Rûsya hevsozê Herêma Kurdistanê ye û dixwaze ti hemû varan da pêwendiyên xwe li gel Herêma Kurdistanê pêş bixe. Serok Barzanî balkişande ser pêwendiyên dîrokî yên Kurdistan û Rûsyê û dixiyand ku Herêma Kurdistanê jî amedeyê pêwendiyê xwe yên gel Rûsyayê pêş bixe. Tevdîtinê da mijarên weke rewşa navçeyê û şerê Daişê operasyona Musul jî hatine gotûbêjkirin.
جبوته بوینو نو خباتا همجیوینو نونتوی یا نافدار کوما والدوی جارا پیشن شورمندی سرکومری کردستان همین هفرمی تکلیفی موسکوی کرنه کنفرانس سب تیما روزلاتا نزدیک سبی کنگی به پفکاریو اینستیتوت روزلاتزانی یا آکادمی روسیا تی تشکیل کرنه و 27-28 سبات سال 2017 موسکوی هات درباز کرن نونرین 25 والاتان تکلیفی کنفرانسی کربون و نواندو سیاست مدار زانیار دیپلمات سروکین لشکری و کارمندین دولتی ینبری کل جیانی نافدارن هنه تکلیف کرنا همین نورامی بود تبی خبات یک جوینین جیانی یه پولیتولوژی یه بناو دنگ انجام ویکیه که هول بندیو نابندن اکسپرتی یه نونتوی کردستانی جدید کرده. افنیشان ویکیه که گلک اکسپرتن زانه و کارمندین دولت روسیه دخوازن هلوستا سرکاتی کردان بحثن. کار و باری سرکتی یه سرکومری کردستانی مسعود بارزانی گلکی آلیویکی کرد کل جیانی هردچه زیدتر گرددنه پرزگریکا کردان. هفتیا بوری میریزیان میر تحسین بک که دماغ بوش بر نخوشی چوبو آلمانی بگریا کردستانی هات راگیاندن میر تحسین فروخانه هولیریش علی رایدرین حکومت و نونرین پارتین سیاسی و هات پیشوزی کرن سربگر میر تحسین کوریوی اسم تحسین بک گوت میر تحسین بک جبر نخوشیل آلمانی بو لی پشتی اوجی بگریا کردستانی دکلویر خدمتا گلی خوابکه اسم تحسین بک هروا گوت میر تحسین دلورگر مهدی یا شیخانی شعالی مزن و رسپی و خلق زیدی وره پیشوزی کرد. بردفت انجمن لشکری من بیجی راگیاند 28 سوات باجاری من بیجی شالی ارتش ترکیه و چکدارین داعش و هات تو بارون کرن انجمن لشکری من بیجی گندن روزوای من بیجی راتست هزن حکومت سوریه کرن انجمن هروا راگیاند کد شهر 12 چکدارین هزن مرتال فرات کشتنه انجمن لشکری من بیجی داخلی کی فرمی راگیاند وان زیدتی 47 گندن روزوای وی باجاری راتست هزن حکومت سوریه کرن و جبو پیشو یریش ترکیه بینگتن هروا د چرچوبه رکفتن الگل سیدا اف گند را دست سوریه کرنه. ارتش سوریه روزهای من بیجی بلا بون اونها ایدی نوچه که برفره من بیجی دست هزین حکومتی دایه. هر وا هزین آمریکی جلنها من بیجیه تبی چکل خواهی گراند نو باجر داتین دیتن. وزیری دروی ترکیه بابلو چاوشوخلو درباره من بیجی دا گفت اگر یکی ناین پراستنا گل من بیجی به نقشه امی لیدن مولود چاوشوخلو انقره راگیاند ارمان حکومت سوری و اپوزیسیون گروپ جگدارین مرتلا فرات روبروبونا تروریه و افت گل مسکوی رکت نکو اف هر دو هست نوچه بابی روبروبوی هفت نبن چاوشوخلو گفت جیوان هشیاری دای آمریکا اگر هزن بسر پیده و من بیجی به نقشن اوی وان بومه برام بکن اوی دازانی که وان داخوش واشنگتونی کرنه که اف هست زودترین دم داشبی باجاروکی درک که پشتی که یکی آداری هزک سربازی یکتیا دشتیبانی کردستانی دست دانی سر چند بیرین پترول کرکوکی و هناردنا پترولی را گرد جنوب هناردنا پترولی دست بکرد. کنفرانس که روزنامه‌نویسی درباره چوینا به هزه و دستانینا سر کالگین پترولی بر پسی مالبند ینکل کرکوکی دبیجه چونا به هزه و را گرتن هناردنا پترولی بو وزارت پترول عراق رکفتن آلگل پارزگاه کرکوکی بجیبکه. بر پسی پدکیل پارزگاه کرکوکی درباره تفجیر لشکری یا دی آداری لوی پارزگاه عراق یاد ینکل کرکوکی تفجیر لشکری پیکوانی و افهزین کو چونه ناف شرکت پترول باکور سر بیینکه ونه. پیشمی دادی آداری هزه که سر که بیرین شرکت پترول باکور یا عراقی زفت کرد و هنارتنا پترول وان بیران بو بندر جیان یا ترکیه را روستاندن. اندامی انجمانا سرکتی یکتیا نشتیمانی یا کردستانی و برپرس شاخ ینکی یا کرکوکی آسو محمد درباره بیاری داخلی که دابو و گوته بو در بازبونا ویزی بونا شرکت پترول باکور هشیاری یک جبو عراقیه. وی برپرسی ینکر و گوته بو دویل کرکوکی پرزونگه گواره ساس کرن ام ایدی نهقین زیدتر قبول نکن دوی بغداد پابندی رکفتنا امضا کری به ام یک هفته دم دادن وان دوی کرکوکی لوی داری بخوابیدن بری چند روزان ایرانی و عراقی را گیانده بو کل سرشاندن پترول کرکوکی بو ایرانی رکفتنک امضا کرنه ام یک راستی نرازی بون حکومت ریم کردستانی هات بو و هولیری را گیانده بو که ام جوی رکفتنه آگادار نینن هولیر هر و گوته بو بی آگاداری و دست دستور حکومت ریم کردستان پترول کرکوکی نای هنرده کرن و دابو خیا کرن که ایران و عراق باشی و یکی زانن پترول کردستان پشتی سال 2014 شالی حکومت ریم کردستان وقتی هنرده کرن و لسر و یکی رکفتن نجید نابر هولیر و بغداد دا چی بوده کل گوری و رکفتن ریم کردستان بشکش پترول کرکوکی عراقی را دفروشه ینکی پیشتر را گیان دیه که دخوازه پترول کرکوکی بریا خطه که بریا بر ایران واجی و رفروتن بری چند مهان هفجین سکرتار
گشتاری گیشت یه که هیرو ابراهیم احمد بکو پترول و کرکوکی بریا کردستان نیفروتن نامه اشتراک وزیر عراقی را شاندم و تعداد دخواست بکربو که هنارتن و پترول و کرکوکی بریا بوری کردستان ترکیه ورسکداندن. هیرو ابراهیم احمد هر نامه خود ابادی را نویسی بو و اگر بغداد گوینه دخواست وان بجارده دن البردستی وان هنه و افدی ریندن بکار بینن. 12 گوندن دیاربکری قدقای درکتنا در و جبر اپراسیون لشکری هات راگیاندن. پلیسگری دیاربکری بداخلینی که نویسکی راگیاند که چرچوه اپراسیون دژی پککی دا 12 گوندن نوچه لچه و حضروی قدقای درکتنا در و هاتی راگیاندن. الگور داخلینی پرزگی قدقای دناپیر دست بید کرد و حتی فرمانه کدن بردواند که جالی کدن و دناپیر پرزگی مردینی قدقای سرگوندی خراب بابیجی پشتی 19 روزان را کربو. دنگ و باسنجیانی آمریکای راگیاند فروکین شهری ارتش روسی یریش شهروان هیزن سوریه دموکراتیک سوریه کرنه و نوندن وان بمباران کرنه. یک فرماندوی سربازی ین هفپیمانی نو دولتی یلدرجی دایشی ستیفن جون دوفسن چرچمی یکی آداری داخلی که در راگیاند که فروکین شهری روسیه سشمی 28 سبات نزدیکی باجار البابی هیزن سوریه دموکراتیک بمباران کرنه. ستیفن دوفسن هر واقع یریش فروکین روسی با سر شهروان هزده دمه که دو لشکرین آمریکای تنه 5 کیلومتر جی بمبارانی دور بونه. دوفسن هر واقع پشت یریشی وان آگاهی دای روسیه اوج بر یکی فروکین روسیه جی یریش سکناندنه. ستیون توفسن دیار کرد که سرپیکانین اپراسیون رقای اف بردوانن و سرگوتو پیش خواهین ترکیه را. وی جنرال آمریکی یندن پیمانی نو دولتی یلدرجی دایش دا دست نشان کرد. بنرین من یه پگه گفنینه بو سر ترکیه و تو بلگه جنینه که وان گفت سر ترکیه چکربه. سروکی آمریکای دونالد ترامپ راگیاند دبیجی نو داشت بو بروانی دا زدکرنو دیروکی پیک بینه. دونالد ترامپ کوشکا سپی داخلینیک دا او اشکره کرد دخواست اولیا بودجه دا اف دی بودجه پنتاگونی به 4 میلیارد دلار زیده بکه. ترامپ دست نشان کرد بودجه نابوری بکم کنه هنه آلیکاریان و شخص کنه هین بودجه دن پیدا بکه و گود اف بودجه ده ببه بودجه اولیا گل و اولیا دتوی جبو جنو و بلند کنه ارتش آمریکا که دوی دمی دا هری زیده پیوستیا مبویه دوی بودجه دا جبو خرج کردن پاراستن زیده کنه که دیروکی ده پک بی. تی گوتن که دی سروکی آمریکای دونالد ترامپ بریار درباری ویزای ولاتان دا بگویره و نوی عراقیش لیسته قدغه کرنه در بخه. برپرسن بلندین ریوبریو نوی آمریکای جمیدی ولات خورا راگیاندیه که سروکی آمریکای دونالد ترامپ هلوست خواه درباری کوچبر و پینابرن هنک ولاتان دا بگویره و اروا نوی عراقیش لیسته قدغه کرنه ویزای در بخه. برپرسن آمریکی اشکره کرن که ترامپ سرگوش وزارت دربا و وزارت بروانی بریار دای نوی عراقیش لیسته در بخه. لی هجوی گوتنه که وان برپرسن نخواستیه برای امضا کردن وی بریارش آلی ترامپ نوی خو اشکره بکن. تمندمی داخلی که وی رنگیش وزارت دربا یا آمریکایی هات. جوینا نابرا شاندا دجبرای سوری و شاندا روسیه لجنیوی هات بتال کرن. بریار بو که بدویمه بریوچونا دانستاندن جنیو 4 نابر آلین دجبرای و حکومت سوری دا شاندا دجبرای سوری و شاندا روسیه پیورا بجون. الگوری هنه اگاریان جوینا نابر هر دو آلیان هاتیه بتال کرن و بریوا ناچه. چفکانی که نزیکی دجبرای سوری که نخواسته ناوی خو اشکره بکه جروداوی را راگیاند که پشتی بکارانین مافی ویت و الانجمان آسایشا ناو دولتی دجی پروژه بریاره که بوجزه کردن حکومت سوری دا جوینا نابرا شاندا دجبرای و شاندا روسی نوی انجام دان. الگوری همان چفکانی دجبرای سوری للبست روسی لنبر کریز سوری و بکارانین مافی ویتو دا جوینا انجمان آسایشا ناو دولتی دا نرازیه. انجمان آسایشا ناو دولتیش بو گودو بشکردن پروژه بریاره که درق سوری دا کش آلی آمریکا فرانسا و بریتانیا و حتی آمده کردن جوینک پیکانی. پروژه بریار بوجزه کردن حکومت سوری لنبر بکارانین چکن کیمی دشری نبخوی یه ولاتی دا بود. لیبلی روسیه و چین دجوی پروژه مافی ویتو بکارانین و پروژه هات رد کرن. فرمانداری گیشت یا ارتش سوری راگیاند. باجاروک تدموری و گرین در دوروی خستنه بن کنترل خواه. داخلی کش آلی فرمانداری گیشتی و هات اشکرر کرن پفکاریا هفپیمانیان بشکریا هیزن ازمانی سوری و روسی باجاروک تدموری کل رجلات حمسیه و گرین در دوروی و جای تار باجاری کبناری پالمیرای و کلها پالمیرای خستنه بن کنترل خواه. داخلی داتیه دست نشان کرن. دو اپراسیون در دایش گلک چکدار و جبلخاناین خواه وندا کرنه. ارتش سوری یکی آدارجی اشکره کربو کلها پالمیرای و جای الباشور روجوایی باجاری کنترل کرنه.
L'Europa ruştu neko kurd bserketinin nu nekevin qadajiyani u roya gişti u çapameniya ve şaş u metal neylen. Serkefte ke daviş keçke kurdiyadir simi hat. Zuhal Demiri pişti kuşportiyo nu yevkirtina flamanan bu parlamentar u sunt xor kete kabineta hükümeti u bu vezira devleti. Zuhal Demir hükümeta Belçika'yı da bu vezira karubarin tikoşinal dışı hejarayı u vekaviye mafan. Demiri pişti sunt xorna l-meclisi diyar kır kowe be her avayı beyva khaya nura rabe hatta destivete vel dışı hejariya teviya hem volatiyan kar bike. Parizer u siyaset medar Zuhal Demir kurda yekeme ku hatta no hükümeta Belçika'yı da tebe vezir. Zuhal Demir sal 1000 neset haşti çare l-Belçika'yı hatiye dünyayı ev havina sal 2010 daha cara yekem bu parlamentar. Gudarin hijava bu veşana dengu basin hafteye şer çorperçeyn Kurdistani u Kurdin diaspora hervo nuçeyn nonetevi. Jareke din haftiyoti disal servi novu nişani emi rasti hebin. Ama dekor u ribe bero bernamay Bielas Türkiye. Hatta nişemiyoti bimin novakhir u khashiyeta.